need one queer religion ka ke ko kwingat ka akana tieje ngunga dumo tana chi ko galwak jene chi ko dijeditan ala mangora ba lari kenyam number 1 ala en to withdraw completely ka conflict manta ka kod bible ka kana shaitan bible ka after I found out that I involved myself in a conflict that I was not part of it man chagui ke lewan conflict ndan and bible ka tuksha ko wa ke terenda kam shaitan kana kod ate misha dorten number 1 na nyinke gwan taram ngeje wa chi ko gwait nyal tongo mi gwan taram ngeje chuka logo nakor nyal gwami churam mayorpin gwan ngeje yoro jo gwan trante cholo ben kor ke jad churan min jogi jadum chu nyot chala dongwam chwe lo joki titin ko wa ko to wa omnipresent no gwatitin chira mecha european connect with ben yaran min jogi jadum jad mo gwa chama withdraw the lep mechiran jad cham to withdraw the level of talk chira mechiran jogi chu jad cham jaben chiran min jogi ngu chi jad cham katitin gwadan chamran jatin chuga karan churan juera re ka chuera ban shalo omran ka chi gni ni nyal chu nyoko pel churan wo me chi der wudit china wu wana wa chi der chi dit china chi rameda ne yuran pin la ko bible ka che decide o banan nak ko chi der chi dit chana nak yoga nak and dial god men mentor wone ti jidien ka god men ne tin ko kien dial yo pel gol wud kel chuera meda ne chi ga gwaj bo chu nyoko pel kenen nak all in all mi chu wije any store no more maka tin pu kendi tin daro woto en ko bible ko no mo kan shaitan bible ko no mo kane dang ro telet kel ko kan pel karo ku kala nang ne ji korake mi shi shaitan mi chi support de ji ku kor shaitan bu ko de nak shi me jana ne ga piu ka cha dem jora re ka che sodom chu wang ke lu che shaitan pel antam me che gwam ma nyu bana european chi tin che lat che shaitan nak ne to kaniti tin daro to they really exist ngara kan ka yena ko chikaro depal chikaro naku kala nang ne ko kien na mo cha guje jop to ko to ngora tala mititan cha guje no ajan ngada men guje wona na tala mutok mitere bible ko mo chen ye de jogo ran chulo ko changa me te time bo de ulo ko ngai je number 1 men de ulo ko ge ke la no ulo ko ye tango ni ngai je ko cha jigre lo ko te everywhere ne de la ulo ko ti o kan goro ko jare lo ko o wai she rishar shin jin ne chang che jin christian di ulo ko roi ne de la roi ko te ga mala jigre char garan mu gwa me de iti du gwa ga je shen chang de ulo ko ti o wa lo ko te ko mi sha we je ko mu wate o wa kan knowledge kan ramen ngi ki ga ne ko kien ko kuite ko wira ne filter mitemi gweji chiro lot bi woj me gweji gwa bi kan jenta te kan mo my believe ngai je ko ja tin ku chode ko tan jo lo pal ge je che jong gwade
number 1 ala kod kam du yene je tel ramarong tan wai chaka jitin ramarong kam du yene je na mor kun gur akane de ron kam du yene kod kene universal man tel ramarong tan atal ramadi gulat kam du yene kod ibi communicate yene kod through je talaje apart from mor kun gur ko karamen jago bi universal man bi jenen chega kamji cheji non kare dien manam ko communicate bo mite mi chiji dal directly ko communicate in the universe and more kuno gur ngai kon in our culture ngur mi change moy ni jijwe mi deji nak la liya du la ja lamroda ka batwo bu point du kwal ka beliw again your pastor jen ko duma rawda nandi communicate ke jetro ne ko ken no mo kan gur tan ramadan mo rong tan nyokan pala pal go koda 24/7 young no ko ti pal ko da mandan ko how do you relate it chalar ka ngodang wel no ne chuchut ko du e chulba ana mo before bible take a conbo ana gad loge ko yene so ko du chulba tego kono wal anta mane do ko waka ko daga chot ko ko warga ne changda like waka ka jo mi di chi ko da min ko cha ko ron te no bible ala men to kontin chi pal ko ayuam ko te ro do bar ko kon teleje ko cha lang chi gur tele gur mi di te la lang ne je warga ne changdar mo yena me tena men ne teleje gur mite ga jeba kamji gur goro brodu long ko tia goro langje ci ram lem ke ci rami tike de laredi tele pride ka tia goro bapal according to my own understanding ko goro no lene mugwa ko is you ko is here ko is there ja ni very well mo pal kono ci kon palo ko action ko goro na action mila dina mugwa tele mugoro di ko tej bokaje as long as mugwa using the widu ko tej moy ka ngay ngwa ni char da ka mi je kana mugwa ci o ibe wi ne chang ko da nyunia do ko da na no ce jang wade jin do nene wanku kana ngedu la ga tin gungu da ga tin ko bilet ka brodo ya le ka ko da ko no wide du nan ngar ke je mandan ci ko ala ling ne shi ga ban ka Afrika ti kana ngaji Afrika ni ka kane den ngap ko ke lut ko gwada ko cha ko chul bang changa na pala ni dit bo ka chi ni siang mi chete mi chit ko mi chi na chuang ki pe do gwa chwal yeten lat ga to go nyor ga jal ngey ga gad ko baram di lo ka baram to lo ngey ga ko che dungran bo kwai ajen tegen no mo chuma nen yena wiya ka ma ga di tiani warga ne chengdar mandan yong ti palko panu la to tiruna da yong ka kwika do ko cha na confuse ka boku mi cha gor a jike ko biga ne ti ngay kun mo won biken widien bangar ngar ka biken ja ko biga ru kwich no ko ngane biga ro den la de janen yena mo almost yena mala nenen mala riya ka ganis nying lo ko ton kon tugu yena dongona ne charum kana min lada alawra an ko goro brodu tej ono wani ko da nga ko te garam long kron ko da explain ka ji wo bene ka euro baram mo anyok bible ci pdf mi pen nyal goro na ci gariat ko kariat na ko ki ko ajen ngay danum ya tamat